Gasa, itibiyag. Di na palabas, naragsak ti pamilya da Marta Kandani, agsipod tananakam dagiti anak da. Ikag kagumaan damat nga ipayan itinaranyag amasakbayan dagiti anak da. Isong anusan ni Dani ti mayadayo iti pamilyana, tapno manggad iti sabali a lugar. Iti may sang aldaw, nakidinanog ni Dancer iti kaadalan na, ngem inungtan ida tinaganag da. Gaputa kayat da ida nga isuro iti nasayaat asursuro. Dimtengan ti panagraduar ni Dancer, ket agadalan iti sekundarya. Papagayam, isagot mi kada kayo ti may kadwa apaset ti seryetayo itaalawas anapauluan. Bunga ti sakripisyo, dito'y drama tayo, gasa, itibiyang. High school ang dagiti uping lakay, umad-adumat ti kasapulan da. Wanirot, bakit? Di mo pa kadanagan dagiti masapsapul da. Gaputa masapulan da kita. Sa bagay, wan matkit di alakay. Tinapatagkat igad dati agadal. Napasnag damat kit di, awan mo ti makitak aparikot kadakwada. Sabay ko barang may lapas damat ti kursodan to. Pare, adda iyaw awis da trabaho, iji kabangi-bang nga ili. Nanyati ko na, mapanda. Una, apay kita na dyan kahit trabaho da ita. No kasta nga ron, mapantayin ton bigat mo't laeng, pare. Wen pare, Naitakit tigat ko king ka, pare. Nagagat ka. Iso akayat ka ngay ayapan. anyat matrabaho dyan ngay? Kasi itisigo da, pare. Construction. Meta. Alang nga ron, pare. Dagasin ka inton bigat. Da kayo kadi, jay inayaban ti asawak anaga po ijay kabangibang nga ili. Wen ma'am, siyak ni Dani. Ket Arthur mo tinagan ti kadwak. Nasaya at mat tanabiro kanyo ad agos ditoy. Wen ma'am, inawagan mi ni sir. Hindi da kami di terminal. Awan pa'y mat ti asawak. Saan pa'y anak kasangpot? Napan nakisarita iti engineer. Kasta ka di ma'am? Wan, kat ano sa inyo nga orayan, tapno makapagpapatang kayo. Wen ma'am. Ala, agkape kayo pa'y ngarod. Kabayatan ti panangururayo iti asawak. Agyaman kami ma'am. Madamag kumanlaeng. Adda ka din pamilyayo. Adan ma'am. Ala, ano sa inyo ngarod ti agtrabaho dito eh. Kan agan-anad kayo. Gaputa sa bali ti daduma at tao dito eh. Anak ko, balasang kan baro kayon. Kat saan amaliklikan ang makibarakada kayo. Ngam pang-aasiyo, tapilyan nyo kumatipakigay-gayaman nyo, ha? Wan nanang. Dancer, nangag mo ka din. Wala nang, di kay madanagan. Agyamanak no kasta anak ko. Kanayon nyo kumaapanunutan ti sakripisyo ti amayo, ha? Wala nang. Sana bale, tainton makalpas kayo iti panagadalyo. Da kayon tumatlaang ti agnumal. Wala nang. Nabiit a talaga ti panawon anya manong. Pag ko na amat ading. Wana, kita aman. Kasla ka ano lang iti ubing tayo. Ngamit ha, graduating ka manan iti high school. Oin nga ro ading ko. Agkuliyo akton. Aggraduar kan tumatan iti high school. Katsapay la ko ma. Takabailan data apagadalan datatang kananang. Kabailan da manong. Nagagat ni tatang. Lakit de, aramidan ta mo ti pagrabangan ta. Igaad ta ti panagadal ta. Wala din ko. Takayat kumat nga ilipas ti kursok. Tapno damat pakakitaan da nanang gantatang iti sakripisyo da. Isasapay ko ma. Takas tamat ti panunot mo, ading ko. Wan manong, aramidak amin akabailak, tapno makalpasak mat iti panagadal ko. Kasano, pare?
Agawid tayo kumaita. Awan pa'y mo nibus tayo. Huwag nga rod. Sakit ka sa pulak ti kwarta. Alain tayo kumatitangdan tayo. Huwag nga rod. Ada ka numot problema, iji papiles nga inasikaso na. Iso sana nakasubli adagos. Ay, saan nga ta mabaling nga alain tayo ni Madam Glory, titangdan tayo. Ay, diyan mo Awan mo timbaga na. Naira na pa yung nga 1 pulos kwartak. Noon niya ti unam, uray muna kang agawin, ta urayag ni boss. Kita lakton, titangdan mo. Sigurado ka kadi, pare? Wen, ibagam to iti asawa, bigatak tong agawin din. Amang sa bali man ti panunutan na. Wan, pare. Ngam sigurado ka kadi, nga agbati ka dito. Wen, siya kung timang uray iti boss. Ang sumangpat inton madamdam ha. Kaya't itid na adagos ti tangdan tayo. Sumarunok to na. Uray marabyan na. Tadamot pang rabi abas. Ay nalakay, rabi iuna yun. Ngam impilit mo pa ang tinagawin. Kaili ko nga rutin, bakit? Ngam rabiin, delikado ti agbiyahe iti kasto nga oras. Sakit agtudtudo. Malasumra ka nga rudan Sana bali ata naglugan akmat. Ngam delikado latta. Kunak man nubigat ka ngamin nga agbiyahe. Ako na ni pare Arthur. Isutimbaga. Ta ipagarop ko asan adumtang adagos ti boss. Ngayon di nakapanaw ni pare Arthur. Si Mangko ti boss mi. Inted namat adagos ti tangdan mi. Iso si maruno ako. Kasta ka dila kay. Ay, bakit? Ala, mangan ka nga rudan. Mabit lang ang tamang isagan ak iti kanam. Saan yan? Ay, indagat maturugan ta na bagnog ako. Ni madam ti umawawag mo. Kanya nga ibaga na iya. Wala, nayunan na titangdan ka. Hello, ma'am. Hello, Danny. Kumusta ka? Nakaawit ka ka din. Uy, ma'am. Idi pa'y rabi eh. Kasta ka din. Ang apay akas lang madandanagan kayo, ma'am. Danny, anda ngamin na pasamak idirapi iditoy. Anda nang dangran iti may sa akailyan mi ditoy. Kat inala da amin na kwarta na. Kat tidakas na. Dinangran na pa Ado titunor na. Anya? Kat tidakas. Si Kati atapon da nagaramit. Gaputa si Kati na udi anakita da ijay kampuyo iti rumapiin. Nah, ma'am, saan? Pinanawan nak ijay. Nagrubwatak matadagos, ma'am. Apaman ang naalak ti sweldo mi. Wan, amok da ita, Dani. Ngamin bagaklang da ito'y tapno ang mumdar aramidam. Kan tapno makapagsagana ka. Pangasyo, ma'am. Tulungan da ko, ma. Pangasyo. Kasano da ito yan lakay? Anya ti aramida. Di ka madanagan, bakit? Awan ti ebidensyada asyak tinangaramid iti dayjay. Wan angam si katinaudi at tao ijay. Ang mga nuibagada nga iso ti inuray mo. Iso nagpaudi ka nagawin. Di ka madanagan. Di nakbaybayan ti Diyos. Saan asyak tinangdangran iti dayjay at tao? Isong awan pagdanagan tayo. Sapay ko mga ron. Wan, mare. Pare. Di kay madanagan. Adda amang panak na. Kun adda ti boss mi. Siyak ti makaamo. No apay ang nagpaudi ni pare ang nagawit. Pangaasim ko matatulungam ti asawa ka mangidepensa iti bagina, pare Arthur. Wan, mare. Tulungak ni pare Dani. Iso adi kay unay madanagan. Lakay, apay akastoy. Apay asikat ti mangikaro iti saan mo man na nagpasulan. Awan ti ka ba ka dako da bakit? Siyak tinaudi ang nakita da iti construction site. Kin may isa. Adda iti ti kalugong ko. Adyak nasiputan anatin nagayam. Iso ti inusarda pamanagnak. Asyak ti suspek. Una yun ti kastoy pare. No kumaamu tayo akas jay gayam ti mapasamak. Naggigiddan tayo kumalata na gawin. When no uray saan mo kung mga inuray titangdan tayo. Di tayo matamati mapasamak pare. Talaga kasi siguro. Ada kayo mo't kadabo sa mga tulong kanyak. Ang na bakak latamat. Iso day to yan.
Agi karoak iti pagbaludan. Ikarok ti saan ko abasol. Lakay, agsingsingpot ka. Panagnagam nga awan basol mo. Tapno parwaran da kamat na. Un, bakit? Di mo ba'y bayan nagitubing? Kastamot kan ka. Ayawanam ti bagim. Wala kay. Di na kami pakadanagan. Di ka madanagan, pare. Tulungan kayo. Datayo, ti agtitinulo. Ayaman na pare. Anang arudan lakay. Panawan ka pa eh. Katulitag timbagak. Agsingsingpot ka dito eh. Anak ko, oray kasto'y tinapasamak. Saan kayo kumaamaupupay? Igaid yung kumalatta ti agatan. Nana, apay akastoy. Awan mat basol ni tatang, ngam apay anabalod. Diyak mo anak ko. Pasensya kayo no diyak masungbatan dagiti saludsod yun. Gaputa oray siya ka mismo. Diyak maawatan dagiti pasamak. Nanang, dumtang total daw ang makaruwar ni tatang iti pagbaludan. Iso nga ipasnak mi ti panagadal mi. Tapno makalpas kami. Ket maragsakan to ni tatang apama na makaruwar iti pagbaludan. Agyamanak anak ko. Da kayo timang mangted ka da kami iti piksa. Tapno sangun amin apan lupok iti biyag. Wala lang. Agbalin tayo kumaan na tibker. Awan ti dakas nga naramid ni tatang. Iso nga amok. Kasyan na tayo tinamarswa. Wana na ko. Kat day ta kumaakanayon ti panunutan nyo. Husto kayo. Dumtang to ti aldaw. Ada tayo ti adda iti ngato. No addanton sa adyo iti biyang. Rabi imanan. Mariknak ti ilib ko iti pamilyak. Kandagan san iti barukong ko. Adda ti tayo nakabalod. Asaan ako marumbang. Aprusak dagiti rehas. Asaan ko marumbang ngay kamak. Nabalodak. Ikarkarok ti saan ko nagbasulan. Nagkasang. Hindi masabol nga agbalinak anatib ka na. Gaputam mo kapan lubok lang na gito'y. No da ito tiwagas. Tapno maawatak ti pasikot-sikot ti biyaga. Italagkun kin ka. O Diyos ko. Tulungan nakmat ko ma. Kan ikanak pa itikiran ti pakinakam. Kasta mo ti pamilyak. Tapno mabailan dati amin. Ket agtuloy kami latang agbalin anapod no. Ken nagaramid iti nasayaat. Martha? Ha? Madam Glory? Kunak tupay kat. Sana ka nagriro asik ka tinakita. Pasensya ka kuman, no di ka na eropa na dagos. Awan anyaman na, madam. Agyaman na. Kat, kumusta kayo matan? Kastoy, madam. Marigatan itibya. Nga magtultuloy lantan. Nagapo ak ije pagbalutan. Sinarong karakta sawa. Mabisinak matan. Iso adim magasak pa'y dito'y. Tagkapi ako ma. Ala, agorder tayo di makan. Taglang-lang tabangan. Ha? Wan, Marta. Di ka agpapain. Agyaman ako unay, madam. Awan anyaman na, Marta. Makitak adakkelan ti imbrasan ti bagi, Marta. Mariknak tirikat mo. Talagaan narigat, madam. Agmay-may sa aklaangan amang isaksakad kadagiti anak ko. Si isaklangan ti mangmanggad para iti masapsapol ta.
Nang ro na taagradwar manen itaatawan ti anak ko nga inauna iti high school. Wan, madam. Ikagkagumaak ti amin. Tapno makaadal dagiti anak ko. Kat adda kumamat magtenda iti biyag. Nga oray kasto'y tinapasamak iti biyag mi. Marta, amoyo kadi amasyan kami unay kada kayo. Kan maysa, makonsensya ak. Gaputan saan kumaanarabyan ti asawak iti dating aldaw. Naited na kumaadagos ti tangdandadani. Kat saanan anarabyan ijay sait. Tapno saan ko mga iso tinagsuspet saan da. Awan baso niyo, madam. Ken maysa. Inaramid yu ti amin akabaalan nyo at imulong. Anang idepensa kan kwana. Ngam talaga nga awan na balinan tayo. Iso nga aklunan mi pailaang ti amin. Kanaganos kami. Addan to siguro panawan ang makarwar ti asawak. Ijay pagbalutan. Danos ni Dani, Marta. Katambok at tulungan ti Diyos. Kandi kay madanagan. Kasaritak ti asawak. Tapno tumulong kami para iti masapsapol dagiti ubing. Agyaman ako unay, madam. Agyaman ako unay. Agturpos kan inton bigat iti high school, manong. Agkulahyo kanton. Wan nga ro dading ko. Naragsakak, manong. Gaput agturpos ka matan. Sumarano agtumot na agkulehyo. Ay, wala. Kamdya ka mo. Nagtuloyak pa yung agadalading ko. Kasimot ni nanang manggad. Dahil laang agpaiso, manong. Ngamadamot ni Madam Gloria at tumultulong ka na tayo. Wana, ngam saan ang mabaling nga iti aming nga oras. Kat mang namnama tayo iti tulong da. Sa bagay, husto ka iti dayta, manong. Graduation inton bigat. Ngam sa anak una naragsak. Naragragsak ko ma. Nodda ni tatang amang imatang iti panaggraduar ko. Uwan nga rod, manong. Ngam anusan tayo pa'y tawan ni tatang. Amang ano umadanin ti panagruwar namat, ija ayan na. Nakaturpos kan iti high school, den sir anak ko. Katkablaan ka. Agyaman ak unay nanang. Agyaman ak unay. Kapiti pa nagsakripisyo yo. Pakaragsakak launay amang paturpos kada kayo iti panagadalyo. Ken maysa, pagrebengak day takas inayo. Ngam siksika lang ti mangmanggad nanang. Ang mga numarigatan kayo. Saan anak ko? Di mon panunutin day na. Dahito iti umuna abaligi yung awan ti amayo iti sidong yo. Kat sapay kumatagtultuloy latta ti panagsingsingpot yo. Tapno maragsakan mat ti amayo. Nga oray saan tayo akaden na. Amoyo mat atarigagay na launay ti mangted iti nasayang at amasakbayan kada kayo. O nanang. Agadal kami anaimbag. Kabailan tayo ti amin. Maoray no kastoy ti biyag adimteng kata tayo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di liwayan adanggan ti may katlo apaset ti seryeta yu itaalawas anapauluan. Bunga ti sakripisyo. Dito'y drama tayo. Gasas itibiyang. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami. Itingkay panang tarabay.
Gasa, itibiyang. Tinapalabas, dakkelan dagiti anak da Marta ken Dani, ngem nagtali na adlat na ti kinasingpet dagiti uping. Napalabas ti mano atawan, ket agadaldan iti sekundarya, ket umad-ado ti kasapulan da, iso anag desisyon ti amada amapan manggad iti sabali nga ili. Nalpas nga rod ti trabaho da, ket agsublida kuman iti ili da, ket nagdisnudo ni Dani ang nagpaudi nga agawid, gaputa inuray na ti boss na tapno alaan na titangdan na. Nairanamat nga dabak ng hold up iti construction site, anang urayan na iti boss na, ket isuti na itudo nga akin aramid. Ado tinang tulong kankwana anang idepensa, ngam awan tinaaramidan na, iso ana ibalod. Iti likudan ti pasamak, intuloy latta dagiti anak na tinagadal, aging ga ang nakaturpos ni Denser iti sekundarya. Papagayam, intay denggan ti may katlo apaset ti seryetayo italawas anapauluan. Bunga ti sakripisyo, dito'y drama tayo, gasa iti biyang. Agyaman na. Ta sinurangkaran nakmanan bakit? Wan lang ay. Gaputa kayat ko nga ibagakan ka. Anak ka-enrollan ni Denser iti kolehiyo. Oh, apay ngagsinaay ka lakay. Manupay nga tatawan nga agtalay na edak ditoy. Lakay, di ka mapukawan itinamnama. Ika gumaak ti agdiskitar. Tapno adda pagpiyansan. Saanan? Usaran nyo kidi itinal daw masapsapol yung timatmat gadam. Ngam kayat ko kumamat ang makarwar kan dito eh. Panawon lang ti makaibagano ka ano. Sana ka mapukawan itinamnama. Gaputan mo nga dati Diyos. Lakay. Pangasyo ha. Agan anos kayo. Dumtang tumatlatyal daw nga agdadan natay manen. Kasaya tay tultuloy ulat tati panagadal yung anak ko. Wan tatang, masyanak kininanang. Gaputay sulayang timang manggad. Kaya't kumatag trabaho, kaya't kumati makaadal. Aganos kailangan baro. Dumtang to ti panahon na makaawidak. Kaya't makatulong iti inayo. Wan tatang, Igadyo ti panagadal yo. Tainton makalpas kayo. Makabirok kayo tinasaya at apanggadan. Kaya't agsweldo kayo to itinawadwan. wan tatang, agyaman na kalagita abalakad yo. Wen, tauri adap dito pagbaludan. Naragsakak met orekas kasano. Gaputamok nga agad adal kayo. Wan tatang, da kayo ti may nga inspirasyon ko. Isong igagad ko ti panagadal ko. Wen barok. Italang amarik na tayo tirigat. Ngamdumtang to ti panawan. Ngagbaligi tayo. Kat makalungaw tayo itirigat ti biyag. Miss, amang ano ka sa pulam ti tulong? Panagkita kat natagsenday taawit mo. Ha? Iyag mo, kasya akong ti mga wit dita imot mo. Agyaman na kabsat. Nga misis akon. Adan asawa. Ha? Pasensya ka na. Kaslang amin awan asawam. Ngaputa napintas ka. Ha? Melchor gayam tinagan ko. Ah, siyakmat ni Marta. Maragsa ka na kamakamamukan ka, Marta. Wan gayam. Pangituludakan ka. Di talaang igid, Melchor. Tagurayak iti tricycle dita. Maragsa ka nak unay, gaputa nagsisingpet, dagiti anak yo, Marta. Wan nga rod nanang. Adda sirbiti pa nagsaksakripisyo para kadakwada. Uwan nga rod,
Katsapay ko ma, tagan anos kalatta. Wen, nanang, saan ang mabalin asumuko ak? 5 dagiti anak ko nga isakad ko. Pasensya ka nanak ko. Tamanulaang ti kabailan mi ama itulong kan ka. Dakelan atulong ti mait itudyo kada kami, nanang. Iso adakelan na pagyamanak dayt na. Ay, biyag nga agpayso aya. Wan nga rad, nanang. No apay ngamin akas to'y tinapasamak. Kas iti kanayon ko nga ibaga. Aganos tayo anak ko. Amok nga agbaligi tayon to, iti mauding aldaw. Kan kas makita mat, uray kas to'y tinapasamak. Kabailam mat apagadalan ni Denser iti kulehyo. Umadanimatan nga agturpos ni Jenny iti sekundarya. Kanti may sa akabsat na iti elementarya. Sa bagay, husto kayo, nanang. Wan, katay tati pangkitaan, akanayon na kayo at tultulungan tinamarswa. Kailiw kong ti pamilyak. Kasta mati lugar mi. Mano at tauan na nakabalodak. Dito lang upat ti suli na ti makikita ka kwarto. Mano tauan muta na nagbalinak adakas. Gapu iti may sa basol at siyak inaramid. Mano tauan na nagbalinak a kriminal. Iti may sa tao ajak pulo sinagsagid kan nakita. Nagsingsing kwetak. Amok ti dakas kan saan. Ngimapay akas to'y. Siyak ti agikaro iti basol ti sabali a tao. Kayat kun ti sumuko. Kayat ko namalpas ti amin. Diyos ko, tulungan na tapno malpasan ti panagtutuo ko. Una yan na nagkasang tinapasama kiti pamilyam, Marta. Wen, Melchor. Dahil tati husto ang napasamak. Iso nga ita. Agmay may saak amanggad para iti masapsapul mi nga agina. Apay ang naigalis ti dilak. Naibagak mo't aminan kankwa na tinapasamak kada kami asa nga pamilya. Apay nga minakastoy. Nalagan o na iririnak ka, Melchor. Melchor, agyaman iti oras mo anang dengeg iti istorya. Oray kaskasano, limag antirik na. Gapu iti panangibagakan ka iti amin. Awan na nyaman na, Marta. Kat manipod ita, namnamam anak kasaga na kamang tulong ken ka. Agyaman Melchor. Kata niya, agawid ta ka din? Itulod ka ninyo balayo? O sarin ta ti tricycle ko? Un man nga rod, Melchor. Tani, rabi una yan. Wan, Marta, amang ano makasalaw ka pa iti managdakdakas. Saan mat siguro? Nasisingpot ti tattao dito'y ayan tayo. Saan tayo nga amu ti panunot ti tunggal tao, Marta? Isungag sakbay kan agan anad tayo kumaakanayon. Masaya at matasimbangpet kayo, nanang. Kasangsangpet kumet. Ay, adda kayo matgayam. Ngam apay akas to'y ti kusina. Nakawarwara. Pasensya kayo, nanang. Kasangsangpet ko ngamin. Kahit aglut-luto mo't ni Jenny. Nagay-ayam ngamin dagiti kakabsat mi. Isu na, nagkaiwara dagiti ayam da. Ay, taasino tinamnamaan nyo ang mga sikaso kadagitan. Siya, ay nabambanugak. Isu at tumulong kayo mo't Ha? Nanang? Katwan mat, isu asika, uray lalaki ka. Tumulong ka mat dito unag tibalay. Uwa, nanang. Madamdaman to. Mangantayo pa eh. Apag iso, nakaluto ni Jenny. Da kayo lang ang timangan. Nanganak kon itirwar. Kayat kon ti aginana. Nabanugak unay. Kat makaammo kayo matan iti adiyo. Jenny, apay nga takas dyayo ni nanang. Ay, jak amo manong. Kanayon mo tinakas jay. Tunggal sumangpat, agong ungat. Pasaray saan pa'y amangan. Siya kun ti mga asikaso iti kakabsat ta.
Anya, Si kanto ti makisarita kan kwa na. Amangan no, damot parikot na. bayamadin ko. Siya kung ti makamo makisarita ken kwa na. Amangan no stress na lakit di. Isukas jay. Uwan manong, ngam kita ama. Amangan no masungbatam no agungat. Saan na din? Mala, mga tayo kit din. Di mon pagparikotan ni nanang. Kasaritak to inton bigat. Nanang, Apay, aday bagam din, sir. nanang, ada lang amin ti kahit kung ibaga. Gaputa ada tinadlaw ko kada kayo. Ha? Anya day ta? Nanang, madlaw ko ngamin kat. Kanayon anapudot ti ulo yo. Apay, ada ka di ti parikot yo. Ha? Awan? Ngam, apay nga ron akas ta kayo. Ay, awan day to yan ako. Di nakpakadanagan. Banog ko la siguro, iso akas tuyak. Pasensya kayon. Sigurado kayo ka di, nanang? Uwan, anak ko. Nanang, no marigatan kayo namang papaadal kada kami. Ibagayo ko matusto. Tapon urag sardeng akon. Ay, saan, anak ko? Saan kayo nga agsardeng iti panagadal yun? Apay, adiyo kanduti na yung ay may bimisita. Makumigom ni nanang tatang. Ado ka nung amin taramidan na. Iso ha, sana bale. Umayto ka nung intong mawayaan basit. Kasta ka di. Wan tatang, Kumusta ni nanang yo? nasayat mo't lata. Nasayat nga rin kasta anak ko. Wan tang, di kayo madanagan. Kaputan nasayata ka na hindi ka sasaad mi. Sapay ko ma. Kakanayon kayo nga gananan. Ken, di kanayon nga bilin ko kada kayo ha. Agananos ka nagsing-singplet kayo. Wan tatang, para itinaranyag ang masakbayan tayo. Kat kasano, Marta? Nakaikad din ka din? Juan Melchor. Kat anya ti pangadeng mo? Sabay ko ma, ta positibo tayo ta. Ibagamon. Magagaran ako na yan. Una yun day ta, Melchor. Wan Marta, ay ayaton ka ngamin unay-unay. Iso magagaranak amang mo, no anya ti pangadeng mo. Melchor, addan asawa, kan addan anak mi. Ha? Ngambayat abo may bayag ti panagamamuta. Ininot anat nagtiriknakan ka. Amok asaan ama iparbang daytoy. Ngamay ayatan ka mat unay-unay. Agyaw malakunay, Marta. Kat ikarik, di kanto parigatan. Ayatan kan ipatag ka iti kastaunay, Marta. Nanang, intay kumamot sa rongkaran ni tatang. Sigurado kailiw na kayo dayjay. Ay, awan panawon ko, Jenny. Ado ti obraag ija palingki. Ha? No kayat yo, da kayo lang ang timapan. Mangtedak iti pamasahe yo. Agkukuyog tayo kumaamapan, nanang. Uray tamay sa laang mat nga aldaw. Ay na, tumaktak lang ang data. Isupay ti mapaglakwak ita nga aldaw. Nanang, idi pa'y laang nga sa bali ti madmadlaw ko kada kayo. Dandani kasla diyo pa'y kahit amangag tinaga ni tatang. Anya? Nanang, agpudno kayo kuma. Adda ka riti sa bali nga aramidan nyo. Ay na, Jenny. Bumalbalasang kan, ngam narugit ti panunot mo. Apay, adda ka din nakitam nga aramid ko. Ha? Di kay kat agyaman. Gaputa ikarkarigatan kayo abiyagan. Anya? Daytoy ti tandaan nam a Jenny. Di mon ulitan ti agisawang iti jak magustuhan. Laglagi pa nga anak kalaang. Makadlawon dagiti anak mo kan ka, Marta. Apay, di ka di mabutang. Nanang, adda ijay pagbaludan ni Dani. Manu atawan anagur-urayak.
ngam awan met na pasamak. Kat, iso ka din anak relasyon ka iti sa bali a lalaki? Pakabasulak ka di, no agbiro kakmat iti pagragsakak nanang. Pagragsakam, nga oray pa kabasulamat. Ay na, agpanunot ako maiti maminribo, itata na sa papay. Ay, didak ngamin maawatan nanang. Dinak mo't maawatan, Marta. Apay, saan ka makonsensya? Saan ka amaasyan kadagiti anak mo? Ay nananang, di na kon pakibyangan. Gaputa uray addan relasyon mi kini Melchor. Ipapaay kumatlata ti pagrebengak kadagiti anak ko. Awanin, Manong. Talaga sa bali ti madmadlaw ko kininanang. Oray siya kading ko. Saan nakaslady? Ang magagaran unay na agawid ak. Di na pa yan damagan no kasano ti panagadal ko. Ay, oray siyak, Manong. Rumwar amasa pa. Marabyan manin ang makaawid. Siya kun ti mangas asikaso kadagiti kakabsat ta. Iso sa anak pa yun ang makariprepaso no daduma. Ay na, kasano da ito yan? Sakit aggraduar kamot itan iti sekundarya. Uwan nga rod, Manong. Kasaritak ni Lola. Taon yan dito eh. Tapno ison ti mga sikaso ka dagiti babasit a kakabsat ta. Tapno may pamaysamot ti atensyon mo iti panagadal mo ah. Insingasing ko daytan kininanang, ngam di na kayat. Kanayon namot nga apaan ni Lola. Kaputa di na kayat apakibyangan ni Lola tunggal marabyan. Una yan ni Nanang. Talaga nagbalbaliwan. Uwan nga rod, Manong. Nga mala, ikararagtading ko. Asapay ko matawan ti rumso aparikot. Maornos tumot lang ti amin. Apay ka di, Marta. Kasla may kulukulang ka. Awan na ito, Melchor. Di ka nagilimad kanyak, Marta. Pangaasim. Melchor, kasla marigrigatan akong amang ilimad iti relasyon ta kadagiti anak ko. Anya? Nagrigat ti kastoy. Pangaasim, Marta. Di na ko maisinsina. Saan ang maamuan dagiti anak mo? Ti may papan ka data. Juan Melchor, di ka madanagan. Saan ka nga isina? Gaputa ay ayatin ka unay-unay. Ngamsapay ko ma. Tamaano samti kastoy a sitwasyon ta. Wan, Marta. Amok, hindi pa lang. Ada nasawa ka anak mo. Iso na kasagana ka mga watitikas to'y sitwasyon ta. Agyaman ako unay, Melchor. Kat sampay ko mataag tali na agdaan na pudno iti tunggal maysa. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adanggan ti may kapat apaset ti serye tayo italawas anapauluan. Bunga ti sakripisyo, dito'y drama tayo. Gasa, itibiyang. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay.